ole vain assembly session chu a pui mi khop mai kan opposition te po an tang boka india lan la sa takaron chuaka empo ni se hian en ho photila PU.TBCA opposition ho akap si kan ti don nge empo se en ho photang u angin minority tan religious minority tan ni a mara autonomous district council at the page one and mang thei lova chu tu na chuan state ta na manturati aloni ta khati la khan a guideline a chuan 80% need health education a mantur tu na hena local le tur po om thei lo ni chu thilam dan ni speaker puro bat mo ya haron chele hi opposition hi an tang hi chu om thiam lo deuh nge moni don dio ka ti an MLF an sarkar lai khanin an ti thin kha ZPM sarkar hen an ti viang ti hlau deuh nge moni don ni nge eng po chu ni se house Boruak ka tang khop mai eng po yen chu zam zel tiang u December noi sang khat local kha noi sang na sang so na noi sang khat lo chu kan noi sang khat kampang mai ula chuan noi sang ni na lo chu mai tu sia tin tu na noi sang ni sia ko hi ka soi fian na ni don chuan ni ka na mo so ni na soi na khan district level PU.TBCA aron ding hei su pai ti daga in tin tanga ti ati I han ngai thlapot tiang committee hi voi khat ma an la chulo kha chu kan sia pilo ma se DC zelin dai ki ta ni kan si bi ko kha thu dik lo ani he house a mi pui ta ma thu dik lo kan sil ti na ne nikum October cha RTI ka zona chamna aron luta state level empower committee hi nikuma tum khatan thu ve aba kan meeting minutes zong zong nen ka din chu ka mu tu rong lo min pe tur sarkar na nei lo chu ka oi thu dik ne dik lo kan ti na ne ma sa ku ni be no tra se kan chel tu ra ni voi tam ta kan chu kan du a chu si na meeting information ni so fi na kun tu ra ta na speaker so wi ma ni so ma lo ma ni mi ku ra ki ha lo tu na information an da ro se hi le left to so ni lo chan chu chi ni kun ui sa ko ni ya si je ma an ding su van bon an tang ani empo ni se mu nam khop mai abeng war thlak bok release pula kan ho yo pila pichu an so me chu ko pila tu si lo ko tap to ten release tu ro ni PMJ vi ya dai ke om to si na ya ho in you can ya 45% completion rate ko kan la ke thei lo ni chu di ro sa ko sa na siam to is to re ki he na hi na hi kan me ke to si ka kan 70 PMJ vi ki wa ma kan sum ho le si la sim na hi so pa ko so pa ya so le sum release to sa ni so re pa chu le kha cha kum ni duwa ni sai sarkar kan sum to wa ma voi ni he sarkar tharina har sat na kan chom pela ni Honorable Speaker, question dang te polo oma bonson khati na om sinai lo India kan senior bubai chu kan minister odi ngai ngai salu bila chu kalpung tharan ni pui sarkar ni tawa kalpung ni lam ka ron portfolio ka in ka rina so bang chuan kalpung tharan ni pui sarkar ron kap ve le ze mai ni to wangin kalpung tharalama kan ru pe chang ni la entirnan nikum December mi te kumin Julaya sanction lu te po state sarkar te na mai poi mo lu tu ka amaching ne lam ape na la implementing department a he hi te kaltir na zela nia